What is good? Kan lo dam tlang mo. Amanda Boss season 1 premiere na khan kazukal ve vaivakawnah kon. Hanuam khawp maya. Tontruma hianin Amanda Boss season 1 kan review don ani. Amanda chu a case nung bera arim tong mawangin inti ha dam nan dam doin pakhata admit ania. Chu dam doina omlai chuan dam mai tura ring to te po lungphu cholin an thile mai thina. Chutenga thian om fo taka chuan Amanda chuan thleng pa ngai ni thein a hretalawa arukin a chui chhota tual thanhngai tihna pa ngai ti a chui chhodan munam tak chu lo thlir ro le he nu chui nei season 1 le season 2 om dona season 1 a hian episode 3 thleng omanga season 2 a po episode 3 dangina chun zom le dona ni kha upload ania Amanda Boss kal chhodan tur ani hi RUNMAWI app a khan a en thei to in lo en don nia description a in link kalo danga in lo en don ni o RUNMAWI app ti khan pakhata ka soitur jo a topa mi hi kan soi jok te a script hi ka ziak chau memo hai ka soitur he tunami hi movie ni lawa serial ang chi kan ta episode na yang chi khani ta movie kaldan le serial episode kaldan ang chi hi ai nang mi alawani movie apo genre sang sang om ta le director te na a kaldan tur a pacing style kha ai nang lo ta le narrative structure kan ti ang chi a thon thuruangam in din chhoda na kha in ang lo ta a then chu muang dewa then chu rang deuh ta chun serial bi khi chu atira changkhan enda tur khalo thiam lok tur ania arang chho vut vut theidon lowa amaro chu episode zir khanin aran dan tur kha kan lo te thiam mai tur ani serial chu kan rianga hei Korean tepo kan entry na nga tamjok mi che tamjok nula nu tepo neng chu mi pa tepo kan en thawa entu kan tama akal dan kan rianga begin love story page chu character and build chaw mong chang in te khan mong chang in a chawani episode tamlut tuk mai 40 50 chuang thleng te no oma munom til tukin kan enani ka tiang tho khan atir tang ken adjust sa akal rup don lawani ti he ka ria rilru kha in pe film sa ka ngai ni chu tikhanin ka han en chawa atira ka chu na boring don na mokatia ni na ta ka chuan boring kha karing view ma se atira tang khan ngai to na tikal thui the deuh le zo na kan rilruwa om thei turang chi kha thil kha athleng chho ta char te khan a Thawnthu lai mu khan muang chang in min nuk lut tiela nuam ti deuh khanin munom ti deuh khanin kan en ta ni chu ka reaction ni ta se khami episode big chung chang khan mo chon pakhat ka soi do chu hei film kan siam chawa film star ta film director ta film editor ta kan tam chho zel do na kumin phe chu a chuak tam do na kan review zelanga thei na chuan zanin po ka zu kala nuam ka ti khop maya ka tumber zo ka chu khuta zuk kala red carpet a zuk in the thil vel lampang khan lawa Mizo te hian film mi eng tiang chenin nge kan lo lu to kan lo kalve to ti kha zuk ina zuk mu kha ka duani engtin nge ma kan son lo na te pokha ka thu soi mang hian enge mon tal ma son na film siamtu te nan lo nei ve theina ti in le feedback dik tak my honest review waneng chu ka han review a an lo mu thiam theina na khatianga ti kha kania chu kan riat thelang ti te po a hlo ma ka ton to china chuan te la hei zanina RDS shots ma moite te hi ai ngai tlomin ka ria fel khop ma pu le tlang picture te po hi rilru zawa fing khop mai ani te po hi review kan ne ya hi kan in ti thiam wang te le kan that big wang te le maskom kan lo zir wang te khan ni lawa kan tui wang ania b zir te po pastor ni vek lawa doctor zir te po doctor ni vek lawa MBA zir te po business line an kal vek lawa khatiang tho khan maskom zir te po film an siam vek lawa music video an siam vek lawa journalism na pangan kal vek lawa khami ni wang khan hi ka tui wang liu ani ti khain lo hredon ne chuan ka channel line lo lu to lo mam khop mai ka social media te khan me lo follow la te la han np23 Instagram hl mon pu Facebook ti te kha oma like and subscribe chuanin kan soi chho zelang ka ziak nem boka kan soi chho zelang he film mi ti to meng chu a Thawnthu om sa atanga siam ania hey Harry Potter te kan riang khat heting ang chi lekha bu ma sa jok anwa film an siam tak ang chi ka tamang chu example pek don chuan soi tur po kan thren banga ma se kan soi lawanga Thawnthu om sa ni wange ka hrelawa a mu nom riau ni chu a ngai nom riau ani chu uluk ta kan lo zia to ani wang khan athukal dang kha adik chhode uthup khan in a ria ten chu chen ka chu hei film tur big liu siam te pom ta script te pon jek ta a thalo be ka ti na ne lawin tunam hi chu a ngai nom sa kha an la chuak le chong ani a hit to sa ti ma yang chu tunlaya an ngai thak
ngai nom an ti em kha atak khan ron chang chuak le ta hi ati mu nom zualin ka ria ati ngai nom riau in ka ria ni chu ama ro chu season 1 kan enzowa season 2 te pola chuak lo nge an don Thawnthu nge a film hi ngai nomin mu nom zo kan hrelo ani chu then khat phei chuan in Thawnthu hi a chiar hi a ngai nom zok ten tia then khat phei chuan film hi an thret thiam lo zok thin ni chu haul tuk a da dup ten tia ni na chen te po omanga khatiang khan engen ngai dan in lo en ve don nia chona sik tu hi tu ni daral te a hin tia tu ni daral te hi lunglei khon in ka ria chonin kan soi to angen tu na mi hi boss Amanda te hi director hi moi te RDS shots khania music video siam nem to ni moi te kan u don nge ti kan ti dong ka hrelawa kan moi te a ve rengwata chuanin boss Amanda hi crime te ponenga thriller te ponenga comedy te po tela khati ang khani chawde nu ya phut zup na turte nui de huk na turte kha oma sin pakhat thei ka chu sin thum ve line in ka ria min ti nui hak min ti nui dur kha oma anu je tlak ang reng khop me engeni hlau tur chang te ma yang chu khati ang kara hanin min ti hlim tu kha lom le thin ni chu kha khanin ati mu nom le zual hey kan rianga tuna mi season 1 hi aming chu dam doi in ania chuanin hemi season 1 a hianin character introduction kan ti ang chi kha achang tu pa tungai ni achang tu nu tungai ni ti ang chi kha aron om chawa chuan khoya nge he thil hi thlen ti te eng ang buai ngen to ti te achang tu nu mi zia achang tu pa mi zia ti te misual pa tungai ni misual hi tu te ngen ni thui shuai te ne yam ti ang te zong kha season 1 a hianin aron lang chawani achang tu te ka han soi tai la achang tu nu kha achang tu pa ang kha ni ma zo ka Amanda boss Amanda kan tianga boss ani deuh berang chu achang tu pa po khanin boss kha ti achang tu pa hi supporting actor hianin achang zok ma achang tu nu hianin film hi aking ne viau in ka ria ka en china chuan season 2 la chuak lawa en po chak oma chuan achang tu nu hi acting skills hi karinai takina tha achang tu pa hi eroi chu season 2 kon enanga yang nge hemi a character hi tuna season 1 a landan ang shim he ni nakal chhodon ka hrilawa misual pa hi mi pui khan kan lom view thina hetia computer kan en hian a funny don chu lo chu ka hrilawa chan chu cinema kan en khan a huwa en kan ni wang khanin amuda te kan chenga le khatiang khanin anui le deuh dar thina ati interesting misual pa ron lang khanin a phurum riu thin bok ani chu chan chu a mel pian si le alan dan shim kha in enanga anoi je thak lo tuk a om dan kha in ti ni je thak tum mi si lo khanin a fani riu ani chu a che si khang e po ka rethi am chi lo kha chuan a thon thuruang a ma in din chhole a kalvel da kha han soi ta la review danga ta pok lo soi thina narrative structure kan ti ang chi kha a bull in tan episode 1 na exposition angani ma eng chu kha bull in tan na ain hon na ani eng chu achang tu te ni china ka soi khan character in din na te khoi mun angen chanti na te zong ka episode 1 a hianin aron langa chuanin foretelling kan ti hei movie technique chi khatania nakina enge thleng don ti ang chi te kha episode 1 na hianin achang tu nu khanin soi zo ni chu ma se kha a thleng tak dong e thleng tak don lo kha kan hrelawa min bum don lo kan hrelawa ni chu ti chuanin episode 2 na khanin rising action kan tia boina ain mung chho ta tak ni chu episode 2 khanin chuanin achang tu le achang tu pa in ka relationship te tuna re chuanin anin ngai zona kha official takin nim nge alani lawa achang chuan athik thina achang tu pa khan achang tu nu in mi padang awa mel hriat te khan chance ten ya khoimo a te khanin a han kalvela romantic de lai te kha omani chu khating ang chi achang tu nu le achang tu pa chemistry te le misual ho chet dan dam doina misual ho chet dan han chui tak mai te po kha episode 2 na hian in lang chho tan ta ni chu chuanin episode 3 na hian episode 2 na mi kha in chun zom chho zela chuanin thil te po kan hriat bel zela ma se hei serial ani wang hian season 1 chaw ni wang hian enge cliffhanging kan tiang chu a top dan kha angei om ka ti mai open ending kan tia film a chuan khatiang khanen a top ani chu engtin ngen om don tia khanen a top ta a climax kan han thleng don chi kha
top ta de mai ni chu wang chuan ne season 2 hi ke en chak na chan chu khami kha akal dan tlang pui ni boss Amanda season 1 Thawnthu ruang am le a che vela thil om dan tlang pui ni atuna chuan in tlema technique de lekin soi tai la color grading chung chang kha ma pon ka soi to inge ni crime te hetiang vel le horror te le thriller kan tiang chi te chu a worm lo thin ti te po hakan soya amaro chu color grading hi te sei nang lawa color grade te hi chu mi ina adu dan alan moi dan turanga a grade khania kuta po khanin hi a worm le ta ni chu a worm na chan ni chu a eng na chan ni chu skin tone hi in long hunga ke po he hemi editor te hian in an chaina sa thina skin tone nal deuh kan du thin in chu kan vun rong nal deuh kha vun rong dik te mo khami ni wang khanin anti eng in anti worm thin ta khami khanin adang kha lo effect lo thei lo ta ni chu kan vela mi kha khami ni wang khan a eng deuh phut ta thina le kan choice te pon yanga ma se director in min shil dan chuan khami kan projector ani lo pon kan enna puan akha an zara kha khami wang khanin na lang enge atia kha chu ka hriat pui to lem lo computer screen ka zuk en zo thin accurate view chun ka hre thona ngin ange ni color grade a hianin kan conscious kan tlema kan inzir le dewa nga in ka hria thade mai chu kepo hemi color theory atang hian inzir chhoila cha painter te hian ila painting technique te hi a thalu tu gani YouTube o ma khatiang kha a bul thu ta tang hian in shela chuan an mic man khati tiang an in biak an dialogue shim kha hola en kan nia chu tianga han soi fak a harsa ka tia masa zo ka kha chuan ka earphone nen hian in ke ena a thale thalo kha chiang deuh mai kha in kre theini kuta kha chuan ka soi sulang ti te po lo ma e ka en thalenga a thario mai khanin kan trevek maya a chan chu mu da han kan chenga le ambience kan ti maya an chonga dap chop kha om ni om lo po ha ka hre thei lo ni chu amu da kan cheng ba ka asara kan surrounding kan vela mi zong tenen khan hei chu a mic chung chang chu ke en thalenga kala kan la ngai to leang ke en china ero a tha ka ti view thunga chuanin sound design kan tia SFX ang chi kha engmoni hote te an kal ri te an kong khar ri te thilan nor ri te khatia khan kan tran le zo langa in ka ria hei a che ti na nelawin anti thalu tuka a breakdown theizo ka wanga ron soi kan dia pakhata khanin dustbin nor ri kha a oma pakhata khan omlo wa khatiang chi te hote te ang chi te kha kan design don chuanin score kan ti music ashan pa liwin entu tabok thin se episode 1 na khanina score background music ka khawp me RDS shot si kan rianga hard dre busy sania ama in chuan zamzo studio khan a thokreng to thin boka ai zun na ni music ka a khoi thina sound ka chumi nu a video lu chho kha nya visual music kha chu a conscious ve to ken ka ria music te pon thlang uluk ma se pakhat ka soidu chu episode 1 a khanin instrumental de mai hian na ron kala khami ka episode 2 na te thina te khanin ka hreta mi lowani chu hard dre music ti hriat mai ang chi kha khatiang kha aron kala kha an theme song de ulek turatana an theme music kan yang chu an score trademark turatan de ulek an siamemo kalautia ma se nu khanina relate mi lawa hei film chuan in kan hrenga score big anei thin hi an engeni ari tangrengot pon kan hriat te himo Titanic te ponia kan hrenga chuan in hei Full House mana a serial Korean movie te po kan hre the ma music tur te khatiang khan aron nei chhodona mo ka te khatiang kha anei lawa sensiari khanin anei thaem mai ni chu score big kha chu zanin po khan sang zela taw kha I hong tu khanin an manga thu soi cheu mai boka thu soi ka ngai nom me lengal boka an shooting location ka MZU vel khu ni ta drone atangin la thina moi thin khop me review ma sa kan soi ta kang thau khan an thlang uluk ve in ka ria location po hi le building top kha an ho top mai ni chu khang te kha apui view in ka ria dam do in te kha le establishment sot kan soi ta boka khati ang chi khoya nge thil hi a thlen khoi mun ange thlen ti lang chiang tur khanin hlede watanga shot extreme shot kan ti ang chi kha
an nei thina zing ani chuan scenery aron langa tlang ang chi te zan ani chuan damdoi in kha athima hladeu train aron langa zing ani chuan damdoi in kha engin aron langa khati ang chi te kha an da a fu ka tia chuan overall chuan in a quality kha tha ka tia ka Beisei dan tur po ka hrilawa tira chuan ka soito in ka ria Beisei dan tur po ka hrilawa a thang a thadon lo ma se expectation kha han khum nei ni chu tunami hian in en ve don ne season 2 page ron hmunom le zual ngutin ka ring a story chunga chen kha nu ma zona ke mani le ke mani kain zoda kan en line ai a story in lak lon dan te kha amu ta khan chen a ol viewin ka ria chang tu nu te chang tu pa ten ne la tha an la no pang boka an lom om ma an ma huna eng viewin ka ria chuan a film pacing a chho chet dan te po kha serial episode bi ka chuan a tok riawin ka ria a minute kha episode khat kha minute somthum ve lek lek ania boring man lawa film mi chu darkar ni te ni top chuan darkar ni chu khan thil tam tok ka thleng tur ani thil tam tok thleng si lawa ho deu scene re deu ang chi kha boring kan di chin ni chu darkar ni ani wang khanin a boring ti na ni lawa darkar ni chu khan muk tran in thil kha thleng se a boring kan ti lawang hei tuna ka soita ang khan engeni boring kha kan ti man lo ni episode kha zawa dang kha ron chuk leng hala I chu tunla ya le kabuziak thiam deuh lal hruai tlunga chong te na ron man len ka ria ale khabu book of the year kha le khabu chiar zoom om deuh mai ron zi ka A5 size aya te mai hen ron zi ka pek za pot ling lo hian chu book of the year ron ni puite dei mai ni chu sang ni le som ni pan hi chuan chumi ina en tir chu pakhat a en tir pakhat chu tunlai mi hring te hi tunlai thang thar te hi kan attention span thil pakhada kan rilru kan da hun chung hi a rei lawa achan chu tunlai kan technology social media wang te po hi nia khami kha kan man thiam ve te po ngain ke rian ni chu hei hi atok reu riau minute somthum ve lek leka ti khatia om chote kha season 2 kan ngak lia ti chuan ka video te hi thai ti ya munam din izon mi lo like la mi lo subscribe don in the vine mutui mangtha choi tui le vek kule